Say you more kwa be Adom TV Badwam Jumadi so ye da Erica said what dia say say what dia gudiemo some ne bre health tips and so be sure say u follow na watchi mo kasa ni nyina gina peptical sa ho ti mestro ye hwe hu yi na ye mo ye ho ban efri enema bia say bia ye wo bia ebetriga na ide o how bebre ye ni bi nso a kwan ye be fa so e be boy ye ho ban ti ho komo 5 minutes here check near the Abro Endpoint Homeopathic Clinic. The number is 0244-867068. 0244-867068. Na Kumpu Ghana cashback promo no egusua ya ekoso channel so borura Kumpu Ghana. One more etontono and discount to that so one want to take to so. In this Samsung, LG, TCL, HP, Dell, Nasco, Techno, Infinix, Itel ene niema bebre no ubora Kumpu Ghana one more atete so a discount e wo be bia wo be hu Kumpu Ghana one more a branch and I'll be home showroom bia no one more atete so mobile phones electronic products be say laptops printers desktops mobile phones tablets television fridges home theaters air conditions and gas cookers ni nyina okọ Kumpu Ghana o matete so titumika se na niema mabbo so nyina obowura mu a wakwaje wo de ewo ho na de ni kakura wo promotion ye ekoso ne se obowura Kumpu Ghana nso a wawura mu na obedi wudwa no akeke no akura no ebia no ye lucky na mawe ebia ne namu abusa question ba ku mienu o pass a medofo na akro no na ne sika bum wahwe ade obeto ye kura no na nu sika na obesa nya ne back no titumika na run promo we na ekoso akosi se ye be end 30th ye be end December as 31st near the awie ye maka bibi kire wadwe na openche mu a for 0302 752020 0302 752020 na woni Kumpu Ghana mpanifo akasa ene eyadwoada na C4C Homeopathic Hospital ewo dendue mu beboa yen wa pomuden komom me ame Dr. George Siama Junior ewo ha oni e ba be kasa ntimeso ni afide ni firi na tie bi ya me ka cho se ba bia obete ebi anam social no so TV radio a obete ye kan pomuden no ya me ntuni off eno mpo ya ye nchempo apomuden komo wa ma wa 10 minutes ni ade nche te se politics no nti ye tie bi ebi anam fa ho be fa ho mire bi nti ye nan komo enyi free ha ne tie de dog ene ye be ken dog no pe mu achen ye mu official panso afin committee en afisa se na nkwane ahoden wo ho amen ne egusua ne C4C Homeopathic Hospital ye adwuma amen yes rade bambo amamu ane se madwuma no ebe kese obi oberuwa ho bia be pie no na ne ho ato no benya pomuden pa ti edamu ase o me senti amone ya ye adwuma ye ni somo papa apa da se ene ma hu nro e wo ha nti ene ye ka dey yes Sefia medase edi enchia kese ma obi bia and o hwe ene ye pese ye ni adofo edi nkomo kakra efa C4C ndro no se ye ko esma season no ye bedidi ye benom kakra so nti o se yetimi hu ye organs no ene nro bia beboa and na some special package C4C wo nti ene ne ye hwe okay ene wadaroma ye hwe yes ye pese adofo ete bibia ase se ade bia beko woni peduan mu oliver eji okay na wa ye ho adwuma nti ye say liver ni ye the largest internal organ woni peduan mu almost about 500 functions up to date ye guzu hwehwe some of the functions of the liver nti ye very important se ye can be bit say detoxification na che say wo cleanse your system no empa mebre no ye can detoxification ya obi fi say bi aduane a wodi ko munko a then so onipadua produce hormones no so ye wode e ba najo ye wode e ba e wo say 2 hours 3 hours eko okay say tena mu cha e bit say cortisol hormone no eno na e chewo mu a etimi ma wonya osa cortisol hormone no echewo mu a etimi ma wo ye anxious nti depression mental health ni nyina no bi wo ha cortisol hormone na kotwetweba nti se eno no be dose a e how nti wo liver no ene detoxify adrenaline stefia
yewa hai yankopon fa samba na bibie pie wa ha ye nyina ye mhye ya obia betumika adrenaline ene ma ye sa eno so ye hormone ebe dose a ema wo ye depressed ema wo ye anxious eno so tumi come mental health histamine ebe dose wo ni pedua no ma ho kekao ema wo nya problem bebre liver eno so ne so nti o liver ni yes age ma we nyina no na wo san so we feed no na wo no monsa na wo live your other life se ka ho no liver ne bre ebasa ese enu nti na C4C ebo ho dahuro kese pa se o liver no ho hia nti se wonye aduro bi te se livoton a tonic a strengthen liver no wo special tissues bi ewom na livoton no syrup nti ohwa very easy to take nti we ohia just 5 ml anopa penny akol o ya akola ya be kire bi 2.5 okay nti penny the whole day obefa be 10 ml which is a very good thing for liver no liver need detoxify no enwie o say o break it down with amino acid so na ba from amino acid so be dose woni pedua no ma e ma problem nti liver no break amino acid na ama wenya ammonia so breaking it down na ama urea na o kidney dia babonte nti ammonia be dose wa wonya problem if in case bi kura o ho liver no timinya problem e ma copper which is another nutrient be dose woni pedua no so ma problem nti liver no function no dose nti se wonya livoton e ma liver no timi ye adwuma ye pa e cleanse o system no out of anything na toxic nti yes stress say we be our hepatitis A, B, C, D, and E. And I say, liver no fibrosis, a crab down, and cirrhosis. Unya livotona, a beboa, na rejuvenate or cells no na more active. A package C4C ediaba for asthma no hunti. A bestre say doctor 2 liver condition be a diachrewa. E be out there no edema. Naturally say 9 na no. And I say we phone na ayekese because liver no ayekese. Livoton beboa na manaba from na ebi ansu a abeta abdomen hu nyina no aye hu ejuma na wenya good nti livoton e ka part of the package no ho say o hwe de edi so a drops eno no enti say syrup no these drops no so eno an say ubie ni ti no so say a na drop eso oho na o de ogu nsuo mu ye be ma o measurement a be use we L118. L118 is very good for obia or diabetes. It is or anything that has to do with the pancreas. So pancreas no ayekesi and aye infected. And I say or diabetes are very good. You see pancreas no endocrine function and then exocrine function. Not just produce hormones. It is insulin, glucagon in the account. But essentially the endocrine exocrine function, which is digestion. Inti so pancreas na ho odin ba forma utumi enya bloatedness inflammatory gina wo obutumi hihyew etimi ma wo ye te say wenya serious condition bi but now pancreas na intimi nya adwuma ye o pancreas no liver no eye adwuma bom inti say wonya L118 na wonya livoton na eboa wo digestive system eboa wo circulatory system eboa wo activities nyina inti ye be didi na ye ba be no no wonya sa nro we nyina eboa wo system no ema wo activities ekoso ye ti ye besre se wo obi a wo diabetes one numedro type 1 type 2 gestational all the types of diabetes na one numedro ache na opese e contemaw na natural treatment and chemical composition bia L118 any livoton ebeboa opa how benu abomana yes so betimi anu abom mostly ye maw time difference be say onum livoton na watwen be 10 minutes na wanum L118 na drobia eka ho nti this combination no eboa with liver only me say even with liver no say o pancreas ne produce some of the insulin and say sugar no be dose on system a o liver no GBC so that emra wo hia no na dia aba nti they are always working together unya these two are eboa etu ase the etosubium cholesterol drops we the utidi no kura utimi hu de ha cholesterol ya de a de bia ka se enye manipedua no nanso body nankasa wo amount of cholesterol o produce
this amount no eboa e build your tissues. Ti se upra na o tissues ne say a build no e man back. Cholesterol ya bi so feed adwene no. Adwene ni hia cholesterol na etimi aye adwuma ye. Nti cholesterol at some point e good. But your lifestyle ni aduane bi be dose one na block your blood vessels no. Na ema ye nya serious problem. Nti emra ye be didi ye be no in this festive season no. Unya nro we nyina eboa cholesterol drops kra so san eboa obi o fatty liver. Because liver ni produce cholesterol. Se be dose we chichire no ema unya problem. E bia o de any non-alcoholic. Say on no monsa. Biso ha o no monsa na de ba ni nyina na o dosage aye de be ma na aye ntem. So these are major 3 medications aye bo hu de ro and in terms of lifestyle any eduane aye di. Yes. Yo. To when no ye be nya bi of pharmacy shops and say Jesus C4C. Yes, C4C pe na obenya ndro ni nyina. In fact, ndro ni nyina ye branded. Nti se odwun edro no kura obehu se C4C logo eda ho aha nti C4C branch pe na obenya bi na branch se wo Ghana nyina obenya bi ewo ho. Yes. Chere what chere kwan na ma numbers. Yes, say fia me da se me de chere kwan be to no so mesre se C4C ye special promo. Okay. Your promo no ya to needing loyalty package. Me de reloaded account. The year can you say a person running free health screening. Emma Obia, say we new and our old clients. From now to the end of this year, you're running free health screening. Emma Obia. Oba scan and ideally ube to yabi kakrano. This time you're pushing in your going chain. Accra branch, you bet you moja kakra. Na ya investigation. The ya pano a full blood count. See who parameters no moja do wo ni pedua no de ye ni bibia ho odin aboa ma ye hu bibia yare na nkasa free. In some cases kra no say ye hu ne site me ye blood comment and also so boa ma ye hu details obi wo ha o ya anemic now or lose a lot of blood but on tears here ye comments na ma ye hu bibia free. These are all part of the package I had ma ye free nti wo dia ne say oba obepa bibi kakra na waji ndro no so is on discount prices. It say bianca we first no beton 200 100 cities now when you all these things are on discount prices in be you be abeti mesre all over Ghana C4C branches or honti say oh central regional now the we need actually Green Hill opposite Addison Square Garden Aguna Odobin and Aguna Suedro so western region so your Takrade opposite Feja and May Sport Kumasi in Ashanti region Ejiso Kwamo Jachi Junction Akraha Adenta SDA Junction patch friend number na yama special code na qualify for your discount promo you run no number no 050 00 40 331 050 00 40 331 and I say 050 00 40 328 050 0040-328. C4C Homeopathic Hospital, ya GN ni di, ya treatment plans ni di. Today be ya sema ya can say once treated, forever treated. Anope ya do bibi ya. Yes, yeah, that's the papa Dr. George Esiama Junior now telling kind of C4C Homeopathic Hospital and then the D and come we. Mamen komra.